guys. Excited ako ngayon guys kasi nandito tayo ngayon sa Cebu Ocean Park. Gusto ko na makita kung anong loob kasi officially open na po ito. Ikaw, excited na rin makita kung anong laman sa loob? Tara, pasukin natin guys. Hi mo, hi.
Ima. Gisak, ara lusot. No, no. It's fine. Wow. Hey, big fish! Look, big fish! Big fish, right? Big fish! Hey, that's a eel! Right eel! What is that, B? Huh? That's a big fish! Very big! Very big fish! And that's a starfish! Star! Very big fish and star! And starfish! Wow! That's a gold very big eyes. Star. Very big fish in the top. Panaamon po. Ginabi. Sige, piga nga. Wow! Wow! Up there, sakto. Oh. Wow! Ano, may paano siya pa, oh. Ano, dong?
Okay guys, may malaking crocodile. Check natin guys. Tara mo. Wala na diyang. Ano?
Magpipid tayo ng birds. Tara. Okay, you go there to your father's house. You go there, Sax. Kita no? You give to Sax pang. Mali taglain. Wow. Grabe mga mali taglain. Indot di mo? Uy, quiet kay madung. Sige mo kagilo ako. Ayo ganito ikot mo. Para kare. Para ya. Sakit. Go. Para. Bakal bakal. Anak. Layo ka, layo. Kita na ako. Ay, ko palay ba?
Look, scorpion. That's so sharp tail. Wow, frog, right? Frog? Frog, frog.
wait. Hi guys. Fish pa tayo guys. Tara. Ayaw lang asa yung tingin. Kaya dili na maduol eh. Maling mo na. Niduol na si Papa. Kita mo, mapiso. Ayaw lang asa eh mo. Ayaw lagi lang asa yung tingin para maduol sila ba. Kawa ka Papa, daghan na kayo. Na diya, ibutan sa ubos. Anak lang. Kagilot din eh. Ayaw tumbi, uy. Ayaw lang asa ba? Ayaw paglangas. Nabasa naman yung short. Awa mang nabasa na. No, B. Stop moving. Anak ra. Ayaw lang asa. Ayaw lang asa imong tiil. Smile sa mo, B. Pagkanto guys. Nakulat. That's it guys. Thank you so much for watching. If you're new to this channel, consider subscribing. Thank you. Bye-bye.